lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Hadis riwayat Muslim nombor 4837. Dalam kitab zikir, doa, taubat dan istighfar. Dalam bab mantap dalam berdoa dan tidak mengatakan jika engkau mahu. Haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb jami'an an Ibn Ulayyah. Qala Abu Bakar haddathana Ismail bin Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah dan juga Zuhair bin Harb, kesemuanya mendapatkan hadis ini daripada Ibn Ulayyah, yang mana telah berkata Abu Bakar, yang telah diceritakan kepada kami Ismail Ibn Ulayyah, yang telah mendapatkan hadis ini daripada Abdul Aziz bin Suhaib, yang mendapatkan hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana kata Anas bin Malik telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya, sanadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazim fi ad-du'a'i wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini, fa inna Allah la mustakriha lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kalian berdoa, maka falyazim fi ad-du'a'i, bersungguh-sungguhlah, yakinlah, tetaplah, mantapkanlah kalian itu dalam doa. Maksudnya apabila kita meminta, memintalah bersungguh-sungguh. Apabila kita merintih, merintihlah bersungguh-sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Itulah dia sifat seorang hamba. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Tuhan kalian, mintalah daripada aku, nescaya aku perkenankan. Allah Subhanahu wa taala lah yang memperkenankan, menunaikan, bahkan memenuhi setiap permintaan hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kalian berdoa, maka berdoalah sungguh-sungguh. Falyazim fid du'ai wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini. Dan jangan pula dia menyebutkan Allahumma, ya Allah, in syi'ta fa'atini, apabila engkau mahu maka berikanlah kepada aku. Jangan sekali-kali bukan saja sebut tapi sangka pun tak betul. Kita belajar hadis dalam pertemuan yang lepas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ana inda abdi zanni bi, aku menurut apa yang hamba-ku sangka kepadaku. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan janganlah disebutkan ya Allah kalau engkau nak jadikanlah, ya Allah kalau engkau mahu berikanlah. Fa innallaha la mustakriha lahu. Sesungguhnya Allah itu bukanlah untuk ditekan-tekan, bukan untuk disuruh-suruh, bukan untuk dipaksa-paksa. Jauh sekali untuk diperli-perli. Engkau fikirkanlah ya Allah yang mana yang bagus. Kalau engkau nak, kau buatlah begini. Kalau engkau tak nak, kau tak. Ini bukan, Tuhan bukan yang level itu. Apabila kita meminta, mintalah dengan sungguh-sungguh. Dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya orang yang beriman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu, yakni orang-orang yang beriman itu, meninggalkan tempat tidur mereka untuk menadah tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut kepada azab Tuhannya, murka Tuhannya, dan dia itu tamak kepada redha Tuhannya. Maksudnya dia itu meminta dengan sungguh-sungguh, tamaan. Dia tamak. Dan dia itu mengeluarkan, membelanjakan hartanya daripada apa yang direzekikan kepadanya. Yakni melakukan kebaikan daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Sekali lagi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a'i wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini, fa inna Allah la mustakriha lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kalian berdoa, maka bersungguh-sungguhlah untuk doa.
Dan jangan pula disebutkan, jangan pula kalian ataupun seseorang itu menyebutkan, ya Allah, kalau engkau mau, kalau engkau nak, berikanlah, jadikanlah. Sesungguhnya Allah itu bukan untuk dipaksa-paksa, bukan juga untuk disuruh-suruh, bukan pula melakukan sesuatu atas sesuatu yang dia rasa terpaksa. Tidak. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Tuhan kalian, mintalah kepada aku, akulah yang perkenankan. Wallahu a'lam. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء